Ebusiafo me mo bibia kwa aba de Bajin CN page so medi e de adwoa searching na we Iceman e na okase Iceman de na menim se oyeku pa anka ne ho ebedwo na Iceman we de ne ho ndwo kra wasre anase we di oman pani dada John Dramani Mahama e na ne lawyers ho few chese wasre omo pa na ensema owura Iceman e kan na ne se aho oman pani dada John Dramani Mahama na ne lawyers bako 12 omu ejinem akasem de oman pani dada John Dramani Mahama no omu petition omu file ya omu de call Supreme Court no sana mistakes wo nani na owura Iceman chere say no man pani dada na ne lawyers ipa omu pa chere say Madam Jane Mensah oye boss eda yisia no ewo Ghana ha no yeto abewie na no 2020 obabubo aba no na echi Madam Jane Mensah by say a mistake no ye na sa mistake kura na also ye no yisi boss fo aye bi bebre twetwem na Madam Jane Mensah be ye bia Ghana for so months say why mistake adenti na why mistake no bia oda yisia no na 1+1 kura oni mi say ye 2 I was a 6 and Ghana for kasa na de ade na Iceman e chere say mo se Madam Jane Mensah your mistake nti mo ntiase nti mo sere no NDC for munti aha oman pani dada John Dramani Mahama ya to about 2020 Madam Jane Mensah de wina ne de abetudwa NDC for mo se mo ntiase because mo na mo anwini if se mo akeka mo figures bi abom so se mo na mo anwini enti mo de asem ne court mo de assembly court lawyers omu ejinemu aka asem na amamo omo ye 12 papa mo kodu court mo de mo petition koi ekodu court ho a mo se mo aye mistake into court no nsan so mo makonya na mo nkotro petition afoforo na no ura Iceman eche say mo sre Madam Jane Mensah say why mistake ba ko po ye no kra mo se nipa ba ko pese why mistake a mo sre no lawyers 12 oman pani dada ka ho 13 Monso mo aye mistake into who is who and of yenti ensema owura Iceman de etudwa or the ensem we etudwa ewo Otek FM Jumedia watching the Dwabrem discussion omo eye no mu be phone lines etum na owura Iceman de nsem etudwa na yenti ensema owura Iceman de etudwa na yentie wombretia wabi na yentoaso Gosh, abajina kesenwa biaja amoma. NDC frontier say yanto aba ma Mr. Mahani or Mahina ye pedum so IMF snit yantua echa for yan for madwuma alon se twa mu nya ne pe okada o matere apa ngo biaja amoma yakwasam nya bane meye mpisi na kwaseti so NDC timo ma we da. Good afternoon, Dr. Cash. The friend Mr. D.Y. Asare because free akokere. And Guasiapa ato NDC for court one. Ade, more ye people mpo among ye. Afe na mo pacha say, ya mamu kwa na munko sano. Ya mamu kwa ya mamu kwa echina. Bye bye. Dr. Cash, memwa hawie ye frame yamponsa me kasa free asante achim krofa himfie. Omapenda da mama ne NDC fo. Mo nya de mo ye no na court aseme nkusia ga entimi nsisa hwe na na kufu ado mo no man na ye nta na chi na mo entimi sihwe. Nana gate wo yadwuma electricity company adwum wo tikentin krono se ne mechia. Dr. Cash, good evening. Iceman, welcome in here. Hey, inti NDC say 12 lawyers are kesia kuku adam wemo. And no motimia mistaken. And I yisi baako for ebe pronounce dia we mistake akra bi no mo so mo ntia senti o mo de kokoto. Hey, NDC pa de. So mo ja court no ko. Iceman, welcome in here. Cash me mo adwe frem adowa. Me kasa fredum. Cash Israwa MPP form penny for na kogu parliament. Wa mo nya mo nyo ntrauma MDC for them fa wo mo so. Just as a papa na true ta wo se won MPP for be ya adwuma there. That means akoka MPP form. Eti de haruna idrusu kan de eni kwan bia. Wo mo so ani ade no mo so mo mani nya din bi. To aba mo se wo mo nkotra no mo konye gentle for ensan kwaje su ebotom me da ase. Cash from say you kaza fita for zongo cash the MPP for say omo ko into concessions no mo dey speaker of parliament ma gbabia mesre na nado na MPP for nya mo san ko into concession na nado si form no fa kwanya ma JDM because na nado na MPP nyina mo number cash me da
Even down grade me do nyina ma mention na boys Kwame Esema sports minister MP ana Mr Nyame all confanoji teaching hospital na apia could be double campaign me chano after the NDC minority for them wo size say one na majority MPP ana majority ya be shemla amaga na akona ni mama na do dankwa gufu ado ahini atwumpon dankwa makra bye. Dr. Cash, good afternoon. Michelle no wabagafo nyina. Make us a friend so as from alias dede na wa osaya. Enti when na NDC for to amukwa kwatri. Kwatri amukwa kwa down papers kwa mode kwa mistakes bebre wo. Mr. Kwatri. Dr. Cash egosi hu Dr. Cash oni yamenya adwuma. Bye bye. Hello, Cashman. Me ma unu abedwafo nyina ha. Ye frɛ me maame ama. Me kasa fi Santase. Cashman. Mr. Afiwe Emma NDC frame me ha wo mani ngu so o kasa no wo chia tene no o ma won tene na ma ne nsori mfi studio honko o mo kasa ha o mani tiatia musa ne die si ye ne nipa ba kofo na me da ase maame ama. Dr. Cash, ajata ni richa nso mechiao. Dr. Cash, enti MPP4 enye wo niwu. Se ya no amde papa yi Dr. Siama ehwahwa wa mo ho no. Obi amde na ko parliament atwa ne din afri mo homa mu. Enso mo de no hwahwa mo se wa mamo maye majority. Sempo so oni mbeye business abom kura no a. Na bia na efaga na yeye ho. Na emu nyamo party yeye ho no obeto aba akoma fa. Ti munya se mo de no hwahwa mo ho no. I from Thomas Manu Kasafri Kurufuru no kwasemi MP4 sika na wo mu se wo makwatena se ya plane adweno ho se wo mu gi 6 billion for 4 years eye no kresa na Ghana momu de aye di sa no ahwe wo mu befa so agi o enso wo hwe de wo mu ye ne mla se badwo mu na ensem fata se wo mu da se sika no Ghana menti me pesa me ye dambo na me de gensi wo mu. Assalamu alaikum Cash. Wa unia ben na Kasafri Akana Enterprise. Cash, me de mengini se kremofo MP da mwa ndisi wo munya kremofo papa. Sasa de tena mekasa, ye ba to abai kremofo bo mpa se nyankopon nyi obi a bo hu ye mo bo emmaye. Na na metumi ntia to abai na do ewi ni ye. Kremofo MP mo ndisi mo so mo ntia se. Omo ye practical Muslim. De mun tekana 100 this year no. Ya me ntia me ya. Especially Haruna this so a lawyer. When you lawyer your bailiff lawyer na lawyer ho. Obi a lawyer ni mumra na MP saka butu bala box. Na jongo fo nsem fo ye do nyama be se nyankopon yi na do maes. Nke bi hu na mo pa mo nsem pa. Assalamu alaikum. Good afternoon. Afa kone krono. Asa de bia my way obatra hon ma age girbesidu. Onso ke kano. Omu de omu yo. Am say parliament we there. Mo say beye enye da afan to kopa blues. E bi si ho pa ndiga for we mu. Afan to kopa ani obi etibete ho Penyin kase ye frɛ me Patrick Kasafri ayensa abunsu mu ope ne majoso thank you. Yes sempanimfo say any agric minister sanso na kodua so ka ho mesre sempanimfo o mente wo mu position ne mai na de se wo tunu di mu no won tunu di ne mu ntre mo tinya hwefomfo yi e de nyame ase apia. Hello Cash, ede Michelle na nyumbre ene dwumodie papa odibo asante man Ghana man. Cash Michelle ye pa Michelle take care from adwumafo ina. We dey ise name do offense kokote Cash. Me busia ho se sa de si na no parliament ya dudu na de subobo NDC phone. NDC phone no maye. Aba ekoto 7 December ye to security na Cash. E busia security. Na de na parliament ye security a akofa problem bebrebe aba MP4 Cash piao. Dr. Cash ye da mazina adwuma pa mobo. Si ye MP4 enka krumo wase kedi omukoje anke mbu omukra senkom ye MP4 na nke ye NDC MP4 anim guasefo mambu obi akọ edin tokwa he butu ballot box tentam ballot box no. Good afternoon, Cash. Munta aswasi makera. Cash baby aswasi MP obia ya chiano. Ana MP aswasi MP bia ni achopa mo obia. Pacho mo obia na bone be na waya oba be paga na fuacho. Ye aswasi for the ye ni je. Ewo de oye no. Ye damase. Inshallah. Dr. Cash wa taxi driver DJ Asleta Dam do do face kokote wo bia yakoto no so ba ye dia asem na kokoto adi jansha to no so munta kama man ho kwan amena koso ye basa ba e dia asem no ka NDC munye serious mani magu ase. Cash baby efune me Kasafri bon ben vobu baby say o we fonza no ahonsa mahama ko twa aba no utwa foto de kire obi de wo twa aba no de kire obi a mo say muhu bi da wahu yenya de sa ubisa say no say your friend was say so teacher ni o ubisa na asem no de obi ye mistake wa butu bala bon so manka hypocrisy enye na no yeso edi akufa do ba we ni you know why bother so dem jano eno na akwa bi no school prefect pokuare ena no school prefect no school prefect no na ko ba ko popular
I just on there where they are yes maybe of a BI man fans and I go challenging who's no that be I need some into a course oh say Joe expect your bell winning nemum muyam one vote me patch one vote I oh to be a more bro okay man omo ti o mani de boy na you expect you na bejaro aha eti Kwame I'm not for between the more bro but honestly speaking say Ghana for you pia bonten akoto aba now between these two parties MPP and NDC pa for presidency in the bedding ama say MPP as a candidate kwana still me say me ne otimbonkum su kwasi mensa se nyakopon adom na say MPP for ekase bia omo no mpeso omo ne kugina mba weni say omo de Alan ba weni omo de Bawumia ba weni no matter who they put there oba weni because omo de Nana Po ba oba weni